گژھِ محروم, علم نش گژھِ محروم, دولت نش گژھِ محروم, ثوابو نش گژھِ محروم. اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ ژور عوامل, اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ ژور چیٖز. گۄڈنیُک چیٖز چھُ تتھ چھِ ونان تصویٖف. تصویٖف تصویٖف مطلب گوٚو فرست کرٕنۍ ضایع, فرست ضایع کرٕنۍ. خۄداے تعالیٰ چھِ پرٛٮ۪تھ اِنسانس کُنہِ نتہٕ کُنہِ رٔنگۍ اپرچونٹی دِژمٕژ, موقعہٕ دیُتمُت, فرست دِژمٕژ. پتہٕ چھُ اِنسان فرست خرچاوان کران ضایع, اصلہِ کامہِ نہٕ لاگان یہِ فرست کِہینۍ. یہِ اِنسان چھُ محروم سپدان. یہِ کیٛاہ چھُ بنان؟ محروم. یُس فرست ضایع کرِ یہِ چھُ محروم سپدان. یہِ ہیٚکہِ نہٕ مرحوٗم بٔنِتھ. بوٚڑ مسئلہ چھُ یہِ فرست ضایع کرُن. ییٚلہِ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا ووت, چوٗنٛکہِ کربلہٕ چھِ درس دِوان فرست کِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ ضایع کرُن. اوترٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ واریاہ درس کربلہٕکۍ, درسِ ہدایت, درسِ عزت, درسِ رشد, درسِ عاقبت, درسِ صبر, درسِ شکر. درسِ شکر چھُ وٕنہِ وننے, درسِ صبر. یِم ٲسۍ تیٖتیاہ درس. آز چھُ کربلا اکھ درسا اکھ دِوان کہِ محروم کُس چھُ روزان زندگی منٛز تہٕ مرحوٗم کُس چھُ روزان. محروٗم روزِ سُہ ییٚمِس منٛز ژور بُرٕ خصلت آسن. گۄڈنِچ خصلت فرست ضایع کرٕنۍ. ییٚمِس تہِ اِنسانس منٛز فرست ضایع کرنُک یہِ عادت چھُ آسان, یہِ چھُ محروٗم سپدان, پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ نِش محروٗم سپدان. ییٚلہِ سیدِ شہدا کربلا ووت, ژور نفر سمکھیس اڑٕ وتہِ, ژور نفر. ہورن اوس وتھ بنٛد کٔرمٕژ. امام حسینس علیہ الصلوۃ والسلامس سمکھے ژور نفر. ژورو نفرو منٛز چھُ اکھ نفر اکھ برونٛہہ کنہِ استاد. یہِ چھُ اکھ مشہوٗر تریٖن انسانا, اکھ صحابی اکھ چھُ, تٔمِس چھُ ناو حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کبارو منٛز. أمسی حجر ابن عدیَس اوس لۄکُٹ بوے ترماح ابن عدی. ترماح ابن عدی, یہِ چھُ عجیٖب ناو ہیوٗ باسان مگر یہِ چھُ اسلٲمی ناو, ترماح. ترماح اوس سُہ, یہِ اوس امام حسین علیہ السلامس لۄکچارُک دوس. لۄکچار اوس یِمو گُزورمُت اِکوٹے. بیٚیہِ اوس ترماحس تقریٖر تگان زبردست کرُن. اکہِ دۄہ سوٗز, یہِ اوس امیٖر المومنیٖن سٕنٛدِس زمانس منٛز یہِ ترماح آفِس ؤرک کران. اگر حضرت امیر المومنیٖنس کانٛہہ خط آسہِ ہے کُنہِ جایہِ سوزُن, سُہ اوس أمسی ترماحس ونان نیرگاس یہِ خط واتناو پھلٲنِس نِش. اکہِ دۄہ دیُت امیر المومنیٖنن خط أمِس ترماحس, دوٚپنس نیرگاس یہِ خط واتناو معاویہ ابن ابی سفیانس نِش. ترماح درٛاو خط ہٮ۪تھ, واتنووُن معاویہ ابن ابی سفیانس نِش خط. پرانہِ زمانہٕ, کربلا برونٛہہ 20-25 ؤری. یعنی أمۍ تقریٖر لوگ معاویہس برونٛہہ کنہِ کرُن, معاویہ ابن ابی سفیانس برونٛہہ کنہِ. تِتھ پٲٹھۍ کٔرٕن کتھ. معاویہ ابن ابی سفیانن ووٚن, دوٚپُن ہیو ژٕ چھُکھا ترماح کِنہٕ ژٕ چھُکھ حضرت علی. تِتھ پٲٹھۍ چھُکھ کتھ کران, ژٕ چھُکھا علی ابن ابی طالب کتھ کران کِنہٕ چھُکھ ترماح ابن علی. یِتھے پٲٹھۍ یہِ ترماح تہِ سمکھیو کربلا وٲتتھٕے امام حسینس برونٛہہ کنہِ. ترماح اچانک. امام حسین علیہ السلام دوٚپ ترماح ژٕ کیٛاہ یپٲرۍ کران؟ دوٚپمس کِہینۍ نہٕ, بہٕ اوسُس یپٲرۍ. امام حسین علیہ السلام دیُت أمِس دعوت. ترماح بہٕ چھُسے دعوت دِوان, وَلہٕ مےٚ سۭتۍ. اکھ بٔڑ کٲما چھِ اُمت خٲطرٕ انجام دِنۍ. ترماحن دوٚپُس جان میون فدا مولا, یہِ چھا مُمکِن ژٕ ونکھ تہٕ بہٕ یِمہٕ نہٕ؟ بہٕ ووتُس مگر مےٚ دِ اکھ اہم کٲم کرنہٕ کوٗفس منٛز. بہٕ چھُس روزان کوٗفا, مےٚ دِ واپس کوفہٕ گژھنہٕ. دوٚپنس ٹھیٖک چھُ گژھ مگر جلدی ییٖزِ. ترماح درٛاو مگر پتھ کُن چھُ نظر دِوان. امی وِزِ اوس حضرت ہورن وتھ رٔٹمٕژ. ییٚمہِ وِزِ ترماح سمکھیو امام حسینس علیہ الصلوۃ والسلامس. حضرت ہورن دِژ نہٕ کتھ کرنہٕ ترماحس امام حسین سۭتۍ کینٛہہ. امام حسین دوٚپُس مۄحلت دِ, بہٕ کرٕ کتھ کٔمِس سۭتۍ. ترماح چھُس نہٕ کتھ, یہِ حضرت ہور چھُنہٕ دِوان أسۍ کتھ کرنہٕ کینٛہہ. بہرحال کٔرٕکھ کتھ تہٕ درٛاو ترماح, ووت کوٗفا. اتہِ لٔگۍ کینٛہہ ٹایم لوٚگ أمِس کوٗفس منٛز. کینٛژھن اوس قرض داران, تِمن دیُتُن. کینٛژھن ٲسِس قرض داران, تِمن ہیوٚتُن. باقٕے ؤسِیت کٔرٕن تہٕ درٛاو بیٚیہِ واپس کربلا.
دوران یہ ووت 12 محرم صبح کربلا ترمہ ات وچھن عجیب مسئلہ اخ بدن پیمت سر رست ترمہن تج خاک لگن پنس بتس دپن واہ حسرتا کوڑن ان پانا وقت پہ روزک زندہ ترمہ گو شہادت نشن محروم کیاز گو محروم فرصت کرن ضائع 4 چیز انسانس محروم کران فضیلت نشن 4 چیز انسانس محروم بنانا محروم گۄڈنیُک چیز ییٚلہِ انسانس فرصت میلہِ اپرچونٹی میلہِ موقع میلہِ یہ کر موقع ضائع ترمہن کور موقع ضائع موقع میلیوس ونکس آسہِ ہا حضرت ترمہ کت لسٹس مز شہدائے کربلا بیٚیہِ ووٚنُن أمۍ کوٚر انکار امام حسینس کینٛہہ یہ ووٚنُس نہٕ بہٕ نہ حظ یِمے نہٕ بہٕ ووتُس 2 دۄہ گوٚو لیٹ اگر عاشور کے دۄہ صبحٲے واتہِ ہے فرصت میٖج أمِس تھوڑا کیئرلیس روٗد تھوڑا روٗد کیئرلیس اکھ بیاکھ مثالا چھےٚ حضرت امام حسینن کوٚر بصرا اکھ خط روانہٕ بصراہٕکۍ ٲسۍ قبیٖلن بٔڑۍ قبیٖل تَتِکۍ ٲسۍ سردار تِم ٲسۍ سٲری امام حسین علیہ السلامس سۭتۍ امام حسینن لیوٗکھنکھ خط یوٗتاہ جلدی ہیٚکِو تیوٗت یِیِو اتیُک بصرہُک زیُٹھ اوس أمِس اوس ناو احنف ابن قیس یہِ اوس سردار 5 قبیٖلن اوس یہِ تہِ زیُٹھ بیٚیہِ اوس بیاکھ یزید ابن مسعود نہشلی بہترین یار امام حسین علیہ السلام سُنٛد ناو اوسُس یزید ابن مسعود نہشلی بیٚیہِ اوس یِہوے احنف ابن قیس یم 2 نفر روٗدۍ بصراہس منٛز یمو کوٚر ٹایم تھوڑا ضایع پہمتھ تتٮ۪ن یمو سمبرو واریاہ لشکر بس آے واریاہ لشکر یم تہِ وٲتۍ کربلا 13 محرم صبحٲے اتہِ تہِ وٕچھُکھ شہداہن ہٕنٛدۍ مسافر بدن یِتھٲے پٲٹھۍ خاکس تہٕ خوٗنس منٛز نیران کانٛہہ مُسلمانن نہٕ ییٚمۍ کفن لوگمُت یِمن کانٛہہ مُسلمانن نہٕ اپٲرۍ یم چھٔلمٕتۍ آسن قبرِ وٲلمٕتۍ آسن یمو تہِ تُج خاک مسک پننِس رویس دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ کرو 2 نفر چھِ یمن یزید ناو چھُ امام حسین صحابیو منٛز اکھ چھُ اتھ منٛز کربلُک شہیدٕے تٔمِس چھُ ناو یزید ابن سبیت بیاکھ چھُ یزید ابن مسعود نہشلی یہ تہِ اوس یارٕے مگر أمِس میج نہٕ فضیلت شہادتٕچ شہید گژھنہٕ کیازِ فرصت کٔرٕن بیاکھ یزیدہ اوس أمِس ناو اوس یزید ابن سبیت أمِس چھُ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سلام سوزان زیارت ناحیس منٛز أمِس یزید ابن سبیتس دپان چھُس السلام علی یزید ابن سبیت و ابناءہ سلام ٲسِن ابن سبیتس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ امیُک معنی چھُ کربلاہس منٛز اوس بیاکھ یزید ابن سبیت یہِ اوس شُرۍ بٲژ ہٮ۪تھ ووتمُت کربلا سٲری گٔے اِکوٹے شہید تہِ ییٚمۍ کربلاہس منٛز فرصت ضایع کٔر سُہ بنیو محروم ییٚمۍ نہٕ فرصت ضایع کٔر سُہ کیٛاہ بنیو مرحوم کربلہٕکیو درسو منٛز چھُ بوٚڑ بار درسا اکھ أزکہِ 10مہِ شب اسہِ یہِ میلان کہِ محروم کُس مرحوم کُس کٔرِو اکھ صلواتھا توے چھُ انسانس کُنہِ ساتہٕ زندگی منٛز واریاہ موقعہٕ میلان پتہٕ چھُ یہِ موقعہٕ ضایع کران فرصت ضایع کران پتہٕ چھُ انسان اتھٕ موٗران ہاے مےٚ کیٛاہ گوٚو مےٚ کیٛازِ کٔر یہِ فرصت ضایع شبِ قدر ہِچ عظیٖم فرصت یتھ أکِس رٲژ 63 ؤرین ہٕنٛدِ عبادتُک ثواب 1000 رٮ۪تھ کوٗتاہ گوٚو غالباً 263 ؤری یہِ کۭژاہ بٔڑ فرصت چھےٚ یعنی اکھ عمر ہیٚکہِ انسان برونٛہہ پٔکِتھ شبِ قدرِ منٛز انسان چھُ شبِ قدر ہٕنٛز فرصت ضایع کران عاشورہ شبِ عاشورہ یم تہِ دعا آسن ترٛٲے امام حسینس قدمس منٛز ترٛٲے حضرت امام حسینس دروازس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ یہِ وٕنکیٚس سٲری ییٚمہِ شبہٕ امام حسین علیہ السلام سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕنٛدۍ گداگر تہٕ فقیٖر اتھ دروازس پٮ۪ٹھ بِہتھٕے گوٚو یہِ تہِ چھِ اکھ فرصت زانٛہہ گژھِ نہٕ انسان پننہِ زندگی منٛز فرصت ضایع کرُن کہیٖنۍ
بیٚیہِ چھِ 2-3 نفر ییٚمیُک مےٚ اوترٕ تذکر کوٚر عبداللہ ابن حر جوفی مختار نامس منٛز چھُ اکھ ہتھ تٔمِس چھُ ناو ابن حر سُہ اوس حضرت مختارس سۭتۍ سۭتۍ پتہٕ رلیو عبداللہ ابن زبیرس سۭتۍ أمِس تہِ سوٗز خط امام حسینن علیہ السلامن بیٚیہِ گوٚس امام حسین پانے یہ چھُ پانے لیکھان عبداللہ ابن حر جوفی جا علی جا علی الحسین والصبیان معہو مےٚ آو پانے امام حسین دعوتس بیٚیہِ ٲسِس شُرۍ تہِ سۭتۍ عبداللہ ابن حر جوفیس میلیو تھوٚد موقعہٕ یہِ بنہِ ہے مرحوم مگر أمۍ کوٚر نہٕ یہِ موقعہٕ استعمال یہِ کیٛاہ بنیو محروم أمۍ ووٚننس یا حسین مےٚ چھُ دِل ژے سۭتۍ مگر بہٕ چھُس نہٕ یژھان اتھ جنجٹس منٛز پیوٚنُے بہٕ چھُس نہٕ یژھان نہ یزیدس خلاف نیرُن نہ تٔمِس سۭتۍ لحاظ ژٹُن نہ چھُسے یژھان بہٕ ژےٚ ساتھ دیُن مگر ژےٚ یہِ ضوٚرتھ چھی بہٕ دِمے پونٛسہٕ دِمے بہٕ گُر دِمے بہٕ تلوار امام حسن ووٚنُس مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضوٚرتھ مےٚ چھُ نفر ضوٚرتھ کیازِ بہٕ چھُس نہٕ سُہ عام جنگ کرنہِ درٛامُت کینٛہہ ییٚتٮ۪ن مےٚ پونٛسہٕ ضوٚرتھ پیٚیہِ ییٚتٮ۪ن مےٚ گُر ضوٚرتھ پیٚیہِ ییٚتٮ۪ن مےٚ تلوار ضوٚرتھ پیٚیہِ مےٚ چھُ نفر ضوٚرتھ تاکہِ یہِ نفر سُہ یہِ وَنہِ سُہ یی لیکھنہٕ تاریٖخس منٛز تہٕ نٔو نسل پرِ پتہٕ 2000 ؤری گُزرن اتھ کربلاس تمہِ پتہٕ یی پرنہٕ نفرن ہٕنٛز تٲریٖخ توے چھُ امام حسین اکہِ کربلا سوزان صبح پٮ۪ٹھ شام گژھان اکہِ نفرن مٲدانس منٛز نتہٕ ہیٚکہِ نا امام حسین اِکوٹے حملہٕ کٔرِتھ زیادٕ مؤثر روزیا اِکوٹہٕ حملہٕ کِنہٕ اکہِ نفر سوزٕنۍ اِکوٹہٕ اتٮ۪ن گوٚو امام حسین چھُنہٕ یژھان یہِ کرُن کینٛہہ یہِ چھُ یژھان تٲریٖخ گژھِ لیکھٕنۍ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ مسلہٕ اکھ یزیٖد سٕنٛز لشکر ٲس یژھان شبِ عاشوٗرٕے گژھِ حملہٕ گژھُن وٕنکیٚس بٲگۍ شبِ عاشوٗرٕے گژھن یِم سٲری شہیٖد گژھٕنۍ امام حسین چھُ اکہِ راتٕچ مہلت منٛگان کیازِ یہِ گژھِ نہٕ روترٕ یہِ کار گژھُن یہِ گژھِ دۄہلہِ گژھُن ییٚمہِ وِزِ صحافی وٕچھان تہِ آسن ییٚمہِ وِزِ لیکھن وٲلۍ لیکھان تہِ آسن 15 نفر ٲسۍ لیکھن وٲلۍ یِمو منٛز اکھ چھُ حمید ابن مسلم 15 نفر یِم کربلا لیکھان ٲسۍ اتہِ کیٛاہ گوٚو کٔمۍ کیٛاہ ووٚن کٔمۍ کیٛاہ نہٕ ووٚن کیٛاہ نہٕ ووٚن توے اوس نہٕ امام حسین یژھان روتلہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ توے اوس اکہِ سوزان نیر ژٕ کر گۄڈٕ حُجت تمام پتہٕ نیر ژٕ پتہٕ کر حُجت تمام تاکہِ یِم بنہن مرحوم محروم روزہن نہٕ خۄدایا واسطہٕ چھی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ عظمتُک ییٚمہِ شبہٕ مہ بناو اسہِ محروم بلکہِ بناو اسہِ سارنٕے مرحوم انشاءاللہ سٲنۍ حاجات یِم تہِ گۄناہ یِم تہِ خطا یِم تہِ عصیان اسہِ سرزد گٲمٕتۍ چھِ یتھ ؤرِیس بواسطے سید الشہداء سانٮ۪ن گۄنہن کٔرزِ گُزران خطا کار چھِ أسۍ سٲنۍ حلم چھُ خطہو بٔرِتھ آمٕتۍ سٲنۍ نامے اعمال چھِ سیاہ بواسطے سید الشہداء بواسطے حضرت ابوالفضل العباس بواسطے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سانٮ۪ن گۄنہن کر تہٕ گُزران بے اولاد چھِ التماس مسلسل کران بحق اولاد حضرت فاطمۃ الزہرا خداوندا اولاد صالح کر تک نصیب اولاد صالح کر تک نصیب کۭتیو بیمارو چھُم التماس مخصوٗص کوٚرمُت مرضس منٛز چھِ گیٖر تہٕ گرفتار بواسطے بیمار کربلا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین خداوندا یہندین دادین کر تہٕ دوا مشکلاتن سانٮ۪ن کٔرزِ آسان 4 چیٖز چھِ یِم انسانس محروم بناوان توے فرماوان مولا الموحدین قطب السالکین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولائے کائنات فرماوان ییٚلہِ تہِ کُنہِ خٲرُک دروازٕ کُنہِ اچھٲیی ہُنٛد دروازٕ یلہٕ گژھِ تتھ گژھِ جلدی دٲخل امہِ برونٛہہ کہِ یہِ دروازٕ گژھِ بنٛد فرصت گژھِ نہٕ ضایع کرٕنۍ کہیٖنۍ صلوات پران پران برونٛہہ کُن پکان پکان پٔرِو صلواتھا کینٛہہ گیپ چھِ منٛزباگ یلے سۄ گیپ کٔرِو پوٗرٕ انشاءاللہ پٔرِو بیٛاکھ صلوات ژور چیٖز چھِ تِم
انسانس محروم بناوان مرحوم چھس نہ بناوان لہذا امیر المومنین فرماوان توے چھ روایتن مز آمت ییٚلہِ انسان صدقہ چھُنہ ہیوان دیُن صدقہ کُنہِ تہِ خٲطرٕ ییٚلہِ صدقہ دِوان چھُ یان انسان چندس منٛز اتھ تراوان صدقہ دِنہٕ خٲطرٕ شیطان چھُ گرِ پیوان صدقہ بدِ بُرٕ خیالات تراوان وسوس تراوان کُنہِ ساتہٕ چھُ موقعہٕ یِوان دل تہِ ونان فرصت تہِ آسان یہِ دی ہے کرِ ہے اصل کٲم شیطان چھُ أمِس رُکاوان حضرت امیر المومنین فرماوان یم چھ کینٛہہ چیٖز ییٚمہِ وِزِ صدقہ دِکھ ترٛےٚ چیٖز اگر نظر اندل تھاوکھ چون صدقہ گژھِ قبوٗل گۄڈٕ گوٚو لِتاجل جلدی کر صدقہ دِنس منٛز سُرعت کر امہِ برونٛہہ کہِ فرصت نیرِ اتھ منٛز فرصت گژھِ ضایع جلدی کر دوٚیِم لِتستر صدقہ تھاو ژوٗرِ یِمہٕ دِ بیٚکِس ہاوان بہٕ کر کِہیٖنۍ یوٗت ژٕ ژوٗرِ تھاوکھ تیوٗت کرِ خۄداے اتھ کھالٮ۪س کُلۍ ٹہرٮ۪ن تیوٗت کرِ خۄداے مشہوٗر پانے سٲنۍ ائمہ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ صدقہ دِوان ژوٗرِ ٲسۍ ژوٗرِ نیران روٹ کیُتھ ٲسۍ نیران دروازن ٲسۍ دکُر باب کران بٕتھِس ٲسۍ پٔٹ گنڈان ژوٚٹ ٲسۍ تراوان دروازس پٮ۪ٹھ پانہٕ ٲسۍ واپس نیران ترٛیٚیِم چیٖز لِتصغر پنُن صدقہ مٕزان بوٚڑ مےٚ دیُت واریاہ حظ بوٚڑ مٕزان اگر ژٕ لۄکُٹ زانکھ لِتصغر لۄکُٹ زان صدقہ خۄدایس تگہِ پانے بوٚڑ بناوُن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دِت رات روتلہِ انہِ گٔٹِس منٛز مسکیٖنس یتیٖمس تہٕ أسیٖرس کیٛاہ ژوٚٹ خۄدایس تُج سۄ تِم ژۄچہِ تیوٗتاہ مشہوٗر کرنہِ کہِ سورے دہرچہِ 14 آیہِ کرن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ نظر یی فرماوُن امیر المومنین کُنہِ ساتہٕ چھُ انسانس بہتریٖن موقعہٕ یِوان بٲگراونُک فرصت آسان نیک کٲم کرنُک مگر فرصت چھُ ضایع کران توے چھُ انسان محروم سپدان مرحوم چھُنہٕ ہٮ۪کان بٔنِتھ ییٚمۍ تہِ زندگی منٛز فرصت ضایع کٔر طٲلبِ علم ٲسۍتن تاجر ٲسۍتن کانٛہہ تہِ ٲسۍتن یہِ بنیو محروم ہیٚکہِ نہٕ یہِ بٔنتھٕے دوٚیِم چیٖز دوٚیِم خصلت ییٚمہِ سۭتۍ انسان چھُ محروم سپدان سُہ گوٚو الحرص محرومن حرص کیٛاہ گوٚو لالچ حرص گوٚو اگر انکار تہِ یی کُنہِ چیٖزٕ پٮ۪ٹھ کرو توتہِ دورُن توکُن خبر اتھ منٛز ما چھُ بیٚیہِ کینٛہہ چھُپِتھ جلد بٲزی کرٕنۍ اتھ چھِ ونان حرص یہِ چھُ انسانس محروم سب کران یہِ چھُنہٕ مرحوم بناوان امیر المومنین ژاو مسجد منٛز حضرت قمر چھُ سۭتۍ امیر کائنات مسجد منٛز ژاو نیبرٕ کَنۍ تھووُن گُر گٔنڈِتھ دوٚپُن ہے اتھ گوٚژھ نہٕ نیُن کانٛہہ اتہِ وٕچھُن اکھ فقیٖرا اکھ نا عام نفرا اکھ بِہِتھ دوٚپنس ہے ژٕ کیٛاہ کران جناب بِہِتھ بس ژٕ روزٕے تیتھ رٲچھ ٹھیٖک چھُ نیران ژٕ آرام سان امیر کائنات ژاو اندر اتہِ چھُ پَیی ییٚلہِ امیر المومنین مسجد منٛز اژِ اتہِ لگہِ ٹایم ییٚلہِ واپس درٛاو اتہِ نہ وٕچھُن گُرِ وولٕے کُنہِ نہ وٕچھُن گُرٕے کُنہِ درٛامُت ژوٚلمُت گُر ہٮ۪تھ امیر المومنین علیہ السلامن اوس برونٛٹھٕے أنٛدرٕ مسجد منٛز 2 درہم کجمس چندٕ منٛزٕ دِژمٕژ حضرت قمبرس دوٚپمس ہے أمِس ووت بِچارس گٲنٛٹہٕ نیبرٕ کَنہِ گُرِس رٲچھ یِم 2 درہم دیٖزِ کٔمِس أمسٕے گُرۍ وٲلِس ییٚلہِ قمبر درٛاو دوٚپُس جناب اتہِ نہ چھُ گُرٕے نہ چھُ گُرۍ وولٕے دوٚپُس ہاے ہاے وۄنۍ دِ یِم 2 درہم واپس امیر المومنین درٛاے واپس اتہِ وٕچھُکھ مزباہ کوچہِ کِنۍ ژھورُے گُر مگر زیٖن نہٕ کُنے اتھ ٲسۍ 2 چیٖز اکھ اوس زیٖن سُہ اوس درٛوگ یِوان بیٛاکھ اوس پالنہٕ آسان تتٮ۪ن چندٕ ٲسۍ آسان سایڈن سُہ اوس سستہٕ یِوان سُہ اوس 2 درہمن یِوان یا کۭتِس آسہِ ہا یِوان مےٚ چھنہٕ پاے ژھورُے گُر تمہِ ورٲے زیٖنہٕ ورٲے گبہٕ ورٲے دوٚپ مولان او أمۍ چھُ زیٖن کُنمُت کینٛہہ قدم پوٚک برونٛہہ اتہِ وٕچھُن یہوٗدۍ اکھ گبہٕ کٕنان امیر المومنینن پرٛژھُن دوٚپُن یہِ چھُ میانہِ گُریُک دوٚپنس یہوٗدۍ ژےٚ کتہِ اوٚنُتھ یہِ دوٚپنس جناب نفرا آو دوران دوٚپ یہِ ما ہٮ۪کھ دوٚپُس کۭتِس ہیوٚتُتھ دوٚپُس 2 درہمن مولہن کجہِ کمہِ آیہِ 2 درہم یہِ چھُ میونُے زیٖن یہِ چھُ میونُے یہِ پالنہٕ تہٕ یہِ ہسا یہِ چھُنہٕ ژوٗرِ آمُت نِنہٕ جناب تیٚلہِ کتہِ ہٮ۪کہٕ کَرنٕے بہٕ ژےٚ تہٕ تھاو وۄنۍ یِم آسہٕ مےٚ 2 درہم یِم کجہِ مےٚ ٲدی چندٕ منٛز وۄنۍ رٹھ ژٕے تہِ ہیوٚتُن پننُے زیٖن پننٮ۪ن پونٛسن مٔلۍ ترٛووُن درٛاو حضرت امیر المومنیٖنن ووٚن حضرت قمبرس قمبر أکِس کتھِ سنیوکھٕ ژٕ
جناب کت اس یہ ژور اس یمس ژور کر امس آز ڈیکس لکھت یہ زین 2 درہم امس ڈیکس لکھت یہ زین 2 درہم تم زین ام مگر اگر یہ صبر کرے ہے ہرس کرے ہے نا لالچ کرے ہے نا اگر پرارے ہے حلال زین 2 درہم حلالس اسس برکت مگر ام کور صبر کی ام کر لالچ ام کور ہرس ام زون حرام وت یم 2 درہم توت لاریس کا تم 2 درہم یم اس تم 2 درہم یمن اس میان چند مز نیرون یم اس اڑی درامچ یم درائے ہمس تہ اس رٹن مگر تم روٹ ہرس کرن لالچ کرن حرام وت کمون حلال وت زون گو حلال نش کیا سپد سہ محروم اگر نہ ہرس کرے تیل کیا بنے مرحوم گو گۄڈنیُک چیز یُس انسانس محروم کران چھُ سُہ ووٚن مےٚ فرصت سوٗزی فرصت کرٕنۍ ضایع دوٚیِم چیز یُس انسانس محروم بناوان چھُ سُہ گوٚو الحرص یعنی لالچ کرٕنۍ ہرس کرُن بہٕ ونہٕ تۄہہِ بے ادبی اگر نہٕ گژھِ مےٚ حضرت آدم علیہ السلام گۄناہ کوٚر نہٕ جناب آدمن وۄنۍ گوٚو تہِ کوٚرُن یہِ نہٕ پزِ اَسہِ کرُن ترکہِ اولا کوٚرُن مگر ترکہِ اولا کیازِ کوٚرُن ہرس کوٚرُن خدایَن ونیٚنس ولا تقربا هذه الشجرة اتھ کُلِس نزدیٖکٕے گٔژھزٮ۪ن اَمہِ کُلیُک مٮ۪وٕ ژٹُن چھُ دوٗر کا سوال ژٕ گٔژھزٮ۪ن اتھ کُلِس نزدیٖکٕے گٔژھزٮ۪ن مگر حضرت آدمس ہرسٕے اوس پٔتۍ کِنۍ کہِ جناب آدم گٔے اتھ کُلِس نِش مٮ۪وٕ ژوٚٹُکھ تہٕ جنتہٕ نِش آیہِ جناب آدم کیٛاہ بناونہٕ محروم اگر جنتسی مز روزہن بنہن مرحوم گو ایما چھ فرماوان کینٛہہ چیز تم یم انسانس چھ محروم بناوان کینٛہہ چیز چھ تم یم انسانس چھ مرحوم بناوان توے فرماوان آسمان امامتک پوچھم آفتاب ہدایت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام باقر علم النبیین حضرت امام باقر علیہ السلام فرماوان 3 گناہ یم ساروی گۄڈٕ آیہِ یتھ زمینس پٮ۪ٹھ کرنہٕ 3 گناہ یم ساروی گۄڈٕ آیہِ انجام یتھ زمینس پٮ۪ٹھ تِمو منٛز چھُ گۄڈنیُک گناہ تکبر سُہ کوٚر کٔمۍ شیطانن بہٕ جُکہٕ نہٕ آدمس دوٚیِم گناہ یُس یتھ زمینس پٮ۪ٹھ کرنہٕ آو سُہ اوس الحرص یہوے ہرس یہ کوٚر حضرت آدمن گوٚو کوکُن تتھ کُلِس کُن 3یِم گۄناہ یُس یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گۄڈے آو کرنہٕ سُہ اوس الحسد حسد ضد بغض کینہٕ یہ کٔمۍ کوٚر حضرت آدم سٕنٛدیو شُریو پانہٕ ؤنِتھ یم چھِ تِم دپان اصوٗل الکفر ثلاثہ کفرٕکۍ بُنیاد تہِ چھِ یِمے 3 چیٖز اکہِ دۄہ ووٚن ہارون رشید اوس چوٗنٛکہِ بادشاہ تٔمۍ کوٚر تمنا دوٚپُن ہے تل سا پوٗرٕ یتھ اسلٲمی سلطنتس دِیِو ژھانٛڈ اتہِ وٕچھِو کانٛہہ تیُتھ بُزرگا ییٚمۍ پننہِ زندگی منٛز آسہِ وٕچھمُت حضرت رسول اکرم کیازکہِ رسول اکرمس پٮ۪ٹھٕ ہارون رشیدس تانۍ چھُ واریاہ زمانہٕ گُزران ہارون رشید کٔمِس امام سٕنٛدِ وقتہٕ چھُ بادشاہ 7مِس امام سٕنٛدِ وقتہٕ امام موسیٰ کاظم گوٚو واریاہ زمانہٕ چھُ اوٚتام گُزران رسول کریم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ چھُ کربلا تانی 50 ؤری گُزران پتہٕ پٔکِو امام زین العابدین سٕنٛدۍ بیٚیہِ 40 ؤری کربلا پتہٕ گٔے 90 ؤری امام محمد باقر علیہ السلام سٕنٛدۍ ؤری امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم وۄنۍ کُس آسہِ زندٕ کُس نفر اگر سُہ گژھِ آسُن تیٚلہِ 150 وُہر ییٚمۍ رسول کریم بٕتھِ آسہِ وٕچھمُت دوٚپمس ہے جناب ژٕ کیٛاہ کرکھ تٔمِس دوٚپُن شوق چھُم
بہ وٕچھان سُہ اِنسان بٕتھِ ییٚمۍ بٕتھِ آسہِ وٕچھمُت حضرت رسوٗلِ اکرم ہارون رشیٖد ٲسۍ یِم شوق مٔنٛزۍ گژھان سُہ اوس پننہِ خٲطرٕ آب تہِ کُنہِ ساتہٕ انناوان مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ تمہِ کرٛیلہِ پٮ۪ٹھ یُس کرٛیوٗل کھوٚنمُت اوس پانے آسان حضرت رسوٗلِ اکرمن بیٚیہِ چھِ عظیٖم شوق ہارون رشیٖد سٕنٛدۍ قرآن کوٚرُن پننہِ خانٛدارنہِ گفٹ تٔمِس اوس ناو خانٛدارنہِ زُبیدا سُہ قرآنا یُس سۄنہٕ سۭتۍ لیکھِتھ اوس یِم تہِ چھِ شوق ہارون رشیٖد سٕنٛدی بیٚیہِ چھِ ہسٹری اتھ چھُنہٕ واٹھ کُنہِ فقس سۭتۍ ہسٹری چھِ ہسٹری ییٚلہِ ہارون رشیٖدس خانٛدر اوس کورِ یِم تہِ سالٕرۍ أنِن نا سۄنرِس دِتُن آرڈر ژٕ بناو سۄنہٕ سٕنٛدۍ دٲن فی سالرس اوس اکھ دٲنہ یِوان اتھس کٮ۪تھ دِنہٕ یہِ پونٛسہٕ کتہِ اوس یِوان بیت المال ملوٗکیتس منٛز تبدیٖل بادشاہتس منٛز گٔے پتہٕ تبدیٖل خلاف یی گوٚو وۄنۍ کوٚر ہارون رشیٖدن تمنا مےٚ أنۍوُن سُہ نفرا ییٚمۍ پانہٕ آسہِ بٕتھِ وٕچھمُت حضرت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ژھونٛڈُکھ دوٚپنس ژٕ کیٛاہ کر چھُے کرُن تٔمِس دوٚپنکھ بہٕ پرٛژھٕ ہا تٔمِس کانٛہہ کتھا یۄس رسوٗلِ کریٖمن تٔمۍ آسہِ ہا بوٗزمٕژ ڈایریکٹ رسوٗلِ اکرمس صلی اللہ علیہ وسلمس نِش دپان ژھونٛڈُکھ خبر کتہِ لوگُکھ بُڈا اکھ کٔمۍ تانۍ شہرٕ منٛز اولادو دوٚپُس أمۍ چھُ وٕچھُن پننیو أچھو دوٚپُکھ أمِس اوٚنُکھ یہِ ٹوٗکرِ منٛز یہِ بٔڑٕ یہِ اوس نہٕ پٔکِتھ ہٮ۪کان کِہینۍ یہِ اوس چوٗنٛکہِ اکھ اوس جُکیومُت تہِ بیٚیہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان پٔکتھٕے اوٚنُکھ دۄیو نفرو اوٚن یہِ پننیو شُرٮ۪و پننیو اولادو اوٚن ٹوٗکرِ منٛز واتنووُکھ ہارون رشیٖدس برونٛہہ ہارون رشیٖدن دوٚپنس ژےٚ چھُتھا نہٕ وٕچھمُت حضرت رسوٗلِ اکرم بٕتھِ دوٚپنس آ ژٕ کٔژ وُہُر اوسُس بہٕ اوسُس 13 وُہُر بہٕ اوسُس مٲلِس سۭتۍ گژھان مےٚ اوس مول تہِ بٕڈِبب تہِ صحابی مےٚ چھُ پننیو أچھو وٕچھُن تمہِ پتہٕ گُزرے رسوٗلِ اکرم مےٚ وٕچھ تِم پننیو أچھو بہٕ اوسُس 13 وُہُر بچہِ ییٚلہِ مےٚ سُہ وٕچھ آز چھُس بہٕ یوٗتاہ خبر کوٗتاہ وُہُر آسہِ ہارون رشیٖدن ووٚننس مےٚ بوزناو تِژھ کتھا اکھ یۄس ژےٚ ڈایریکٹ ٲسی بوٗزمُت حضرت رسوٗلِ اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم یاد کوٚر اہن حظ مےٚ چھُ بوٗزمُت ڈایریکٹ رسوٗلِ کریٖمس نِش تہِ یوٗتاہ انسان بٕڈٕ گژھان چھُ یوٗتاہ انسان ایجڈ گژھان چھُ کینٛژھن انسان سارنٕے نہٕ کینٛہہ کینٛژھن انسانن چھُ ایجڈ گٔژھتھٕے ہِرس ہُران زیادٕ تمہ ہُران زیادٕ لالٕچ ہُران زیادٕ کینٛژھن چھِ لالٕچ گژھان پتہٕ کم سٲری چھِنہٕ یی کِہینۍ نہٕ ہارون رشیٖد گوٚو خۄش دوٚپُس ٹھیٖک اصل کتھ ؤنِتھ ژےٚ حدیٖث واتنووُتھ مےٚ تانۍ أمۍ تُل ہارون رشیٖدن رۄپیہِ ٹھیلا اکھ یُتُے سۄنہٕ سُنٛد کینٛہہ آسان تتھ منٛز رٹ سا یہِ گٔے ژےٚ خۄش گوٚو یہِ بُزرگ تہٕ نیوٗکھ ییٚلہِ نیبر کوٚڑُکھ نیبر ووٚن أمۍ بُزرگن پننٮ۪ن شُرٮ۪ن مےٚ أنِو بیٚیہِ واپس نِیِو مےٚ بادشاہس نِش مےٚ چھُ اکھ کتھ روٗز مےٚ وننَے أمِس ییٚلہِ واپس اوٚنُکھ کیٛاہ روٗدُے وننَے دوٚپُس بادشاہس ژٕ کیٛازِ آکھ واپس ہارون رشیٖدن ووٚن ژٕ کیٛازِ آکھ واپس دوٚپمس مےٚ چھِ اکٕے کتھ پرژھٕنۍ یہِ میلیو مےٚ یۄسٕے کِنہٕ برونٛہہ کُن تہِ میلہِ مےٚ یہِ برونٛہہ کُن تہِ میلیٛا مےٚ یہِ ہارون رشیٖدن ووٚن دوٚپُن صدقت یا رسول اللہ پوٚز ووٚنُتھ یا رسول اللہ یوٗتاہ انسان بُزرگ گژھان چھُ تیوٗت چھُ أمۍ سُنٛد ہِرس ہُران گوٚو دوٚیِم چیٖز یُس انسانس محروٗم چھُ کران بڑیو بڑیو چیٖزو نِش سُہ گوٚو ہِرس ہِرس تہِ گژھِ نہٕ آسُن انسانس کِہینۍ ترٛیٚیِم چیٖز یُس انسانس محروٗم چھُ بناوان أمِس چھنہٕ پتہٕ فضیٖلت کانٛہہ میلان علم نہٕ میلان فضیٖلت نہٕ میلان کانٛہہ نہٕ میلان ترٛیٚیِم چیٖز گوٚو الحسد حسد کرُن ییٚمِس انسانس تہِ حسدٕچ صفت حسدٕچ یہِ خصلت منٛز آسہِ یہِ تہِ چھُ گژھان فضیٖلتو نِش محروٗم بجرو نِش محروٗم بٔڑۍ بٔڑۍ چیٖز چھِنہٕ أمِس میلان کِہینۍ یُس یہِ حسد کرِ یہِ چھُ محروٗم بنان توے اوس ہمیشہِ حضرت رسوٗلِ اکرمن یِہوے دعا کوٚرمُت حضرت جابر ابن عبداللہ انصاریَس دیُتمُت چھُس دعا ہمیشہِ گژھِ منٛگُن خۄدایا مےٚ بناو مرحوٗم محروٗم مہٕ بناوُن گوٚو حسد فرماوان امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اگر ژےٚ وٕچھُن چھُے کٔمِس منٛز چھُ حسد کٔمِس منٛز چھُنہٕ حسد تیٚلہِ وٕچھزٮ۪س 3 خصلت چھِ آسان منٛز کِنہٕ نہ ییٚمِس تہِ انسانس منٛز 3 خصلت منٛز آسان زٲنۍ زِ أمِس منٛز چھُ حسد گۄڈنِچ خصلت یکذِب یہِ وَنہِ اَپُز واریاہ زیادٕ دوٚیِم خصلت وَیَخوٗن یہِ کَرِ خیانت واریاہ زیادٕ ترٛیٚیِم خصلت
وَيَقُولُ مَا لَا يَفْعَلْ یہ ونہِ اکھ کتھ کرِ بیاکھ کتھ. حضرت یوسف سٕنٛدۍ بٲے برابر کوٚرُکھ یی یکزِب اپُز ووٚنُکھ دوٚپُکھ حضرت یوسف کٔمۍ کھیوٚو سُہ اوس نہٕ تٔمۍ کھیوٚمُت. وَیَخوٗن خیانت کٔرٕکھ یورٕ نیوٗکھ امانت واپس اوٚنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ گٔے دوٚیِم خصلت. ترٛیٚیِم خصلت وَیَقُولُ مَا لَا يَفْعَلْ ووٚنُکھ اکھ کتھ کٔرٕکھ یعنی بے وفٲیی کٔرٕکھ بیاکھ کتھ بے وفٲیی کٔرٕکھ نیوٗکھ تتہِ کتھ منٛز ژھُنُکھ کرٛٲلِس منٛز. ییٚمِس تہِ انسانس منٛز یِم ترٛےٚ خصلت چھِ یکزِب وَیَخوٗن وَیَقُولُ مَا لَا يَفْعَل یعنی اپُز ونہِ خیانت کرِ بیٚیہِ کرِ بے وفٲیی ییٚمِس تہِ انسانس منٛز یِم ترٛےٚ خصلت چھِ فرماوان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہِ چھُ حٲسِد. أمِس منٛز چھُ حسدُک وایرس اندر ژامُت. گوٚو حسد چھُ ترٛیٚیِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ انسان کیٛاہ بنان چھُ محروٗم. ژوٗرِم تہٕ ٲخری چیٖز یُس انسانس محروٗم چھُ بناوان سُہ گوٚو بۄخُل کنجوٗسی. یتھ ونان چھُ امیر المومنیٖن فرماوان البخل جامع المساوی العیوب. بخل گوٚو ییٚمِس منٛز تمام بخل چھُ تمام ٲب انان کھیٖنچِتھ. بخل کنجوٗسی تمامن بُرٕ صفاتن ہُنٛد مجموعہ چھُ بخل. البخیل بعید من اللہ یُس یہِ بخیل آسہِ کنجوٗس آسہِ یہِ چھُ خۄدایس نِش دوٗر. بعید من الناس لُکن نِش چھُ دوٗر لُکن چھُ یہِ کھران. بعید من الجنہ جنتہٕ نِش تہِ کیٛاہ چھُ روزان دوٗر. بعید من اللہ خۄدایس نِش چھُ دوٗر. بعید من الناس لُکن نِش چھُ دوٗر. بعید من الجنہ جنتہٕ نِش چھُ دوٗر. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آو أکِس تاجرس نِش. أمۍ تاجر یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ بِزنس مین. دوٚپنس یا رسول اللہ مےٚ چھُ شوق اکھ مےٚ چھُ خٔزرن ہُنٛد امبار أکِس جایہِ کھۄرمہٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُم کھۄرمہٕ ڈیر چھُم. ییٚلہِ بہٕ مرٕ یِم کھۄرمہٕ بٲگرٲوزِ میانہِ طرفہٕ درراہہِ. رسول کریم دوٚپُس ٹھیٖک چھُ زندگی چھُ پانے بٲگراو. دوٚپنس جناب مےٚ چھُنہٕ ونٛدٕ یِوان پانہٕ بٲگراونس کیٛازِ بۄخُل کنجوٗسی. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ مرٕ بہٕ وٹہٕ أچھ پتہٕ یہِ گژھٮ۪س تہِ گژھٮ۪س مےٚ أچھ ؤٹِتھ گژھٮ۪س میانہِ أچھن برونٛہہ کَنہِ گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ. رسول کریٖمو دوٚپ ٹھیٖک چھُ یہِ ٲس ؤصیت أمۍ سٕنٛز. ؤلہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛاو ییٚلہِ بہٕ ہُہ تٲجر ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛاو رسول کریٖم آو اصحاب ہٮ۪تھ ووت اتٮ۪ن. دوٚپُن کوٚت گوٚو أمۍ سُنٛد یہِ کھۄرمہٕ ڈیر خٔزرٕ ڈیر ہوٚکھمٕتۍ کھۄرمہٕ. ییٚکیٛاہ جناب چھُ لوگ رسول کریٖمن حلمو بٲگراوُن. وٲلہِ بٲگرٲوُن اینڈس بچو اکھ ہوٚتمُت خٔزٕر ہوٚتمُت کھۄرمہٕ یُس پتہٕ کنہِ اوس روٗدمُت نا بۄنہٕ کنہِ ہوٚتمُت. رسول کریٖمن تُل یِہوے ہوٚتمُت کھۄرمہٕ اتھس کیٛاہ دوٚپُن کاش اگر أمۍ مرن وٲلۍ آسہِ ہا پننہِ زندگی پننہِ اتھٕ یُتُے بٲگرٲومُت ییٚمہِ ڈیر کھۄتہٕ اوسُس بہتر. چوٗنٛکہِ أمۍ کوٚر بۄخُل یہِ روٗد محروٗم. ژور چیٖز چھِ ہمیشہٕ انسانس محروٗم بناوان. اکھ گوٚو گۄڈنیُک کیٛاہ ووٚن مےٚ محروٗم کُس چیٖز چھُ بناوان انسانس فرست ضایع کرٕنۍ. فضیلتو نِش چھُ انسان محروٗم گژھان یُس فرست ضایع کرِ. دوٚیِم ووٚن مےٚ کُس چیٖز چھُ انسانس محروٗم بناوان سُہ گوٚو ہِرس. ترٛیٚیِم چیٖز یُس انسانس محروٗم بناوان چھُ سُہ گوٚو حسد. ژوٗرِم چیٖز یُس انسانس محروٗم بناوان چھُ سُہ گوٚو بۄخُل. یِم چھِ انسانس محروٗم بناوان محروٗم. وۄنۍ مرحوٗم کٔژ چیٖز چھِس بناوان کیٛازِ چھُنہ دُعا اللہُمَ لا تجعلنی محروٗمن وجعلنی محروٗما وجعلنی مرحوٗما. خۄدایا محروٗم مہٕ بناو مےٚ بناو مرحوٗم. کربلا چھُ پیغامٕے دِوان محروٗم کُس بنہِ تہٕ مرحوٗم کُس بنہِ. کینٛہہ چیٖز چھِ یِم انسانس چھُ مرحوٗم بناوان دُنیاہسٕے منٛز مرحوٗم بناوان. یِمو چیٖزو منٛز چھُ اکھ چیٖزا تتھ چھِ ونان شُکر. شُکرٕچ علامت. شُکر یعنی امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامس یِم تہِ مُصیبت کربلاہس منٛز آے تٔمۍ کوٚر شُکر ناشُکرٲنی کٔرٕن نہٕ. تہٕ امام حُسینن یاد مناونٕے چھُ شُکرٕچ علامت کہ یا حُسین ژےٚ دیُت خوٗن خۄداے سٕنٛزِ وتہِ بلکہِ سانہِ نجات خٲطرٕ سانہِ ہدایتہٕ خٲطرٕ چون ذِکر کرنُے چھُ شُکرٕچ علامت. اکھ زٕ
سوال یم یتنسن گژھان چھِ وۄپرن ہٕنٛدۍ دٔسۍ کہ روزِ عاشورہ یُس أسۍ عاشورہ یعنی ماتمُک دۄہ قرار دِوان چھِ اَمہِ دۄہ چھا روزدار روزُن کِنہٕ فاقہٕ روزُن؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر خۄداوندِ کریٖمس کُن دُعا خۄدایَن ووٚننس یا موسیٰ بہٕ چھُس دِوان فضیٖلت حضرت رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس اُمتس چٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ. حضرت موسیٰ ووٚننس کیٛازِ؟ حضرت رسول کریم سٕنٛدِس اُمتس کیٛازِ چھِ ییٖژاہ فضیٖلت؟ دوٚپنس تِمن منٛز چھُ 4 چیٖز نٮ۪ماز جماعت وغیرہ ٲخری چیٖز ووٚننس تِمن منٛز آسہِ عاشورہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن عاشورہ عاشورہ کہِ دۄہ کیٛازِ؟ چوٗنٛکہِ تتھ منٛز آسہِ أکِس پاک خوٗن گِریومُت أکِس پاک سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛز اُمت آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ ماتم کرُن أمۍ سٕنٛز اُمت آسہِ ماتم کرُن. حضرت آیت اللہ سیستانی سُنٛد فتوا چھُ 1 محرم 3 محرم تہٕ 7 محرم چھُ روزدار روزُن مستحب مگر عاشورہ دۄہ روزدار روزُن چھُ مکروہ. یہِ چھُ ناپسندیدہ عمل. روزدٲری چھِ یِوان اصلی تھاونہٕ شُکرانہٕ کِس طورس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ زن اِنسان شُکُر کرِ کُنہِ نعمتس پٮ۪ٹھ دپہِ کانٛہہ عظیٖم فتح لوٚب شُکُر وۄنۍ روزو أسۍ روزدار روزنٕچ دِژ ترویج بنو اُمیہ. یہِ چھُ جشنُک دۄہ یہِ چھُ خوشی ہُنٛد دۄہ چوٗنٛکہِ آز گٔے أسۍ کامیاب اَسہِ مور سید الشہدا. روٗزِو روزدار. کینٛہہ علما چھِ مطلقن حرام ونان عاشورہ کہِ دۄہ روزدار روزنس کینٛہہ چھُ مکروہ ونان تہٕ فتوا ییٚمِس تہِ مرجع سُنٛد أسۍ وٕچھو عاشورس نسبت تِم چھِ دپان نہ متروک روزدار گژھِ نہٕ اَمہِ دۄہ یُن روزنہٕ کِہیٖنۍ. شخصیتن بخدمت حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام عرض کوٚرنس مولا بہٕ روزا ییٚمہِ دۄہ روزدار عاشورہ کہِ دۄہ. مولاہن دوٚپُس نا 30 روز فاقہٕ روز کۭتِس کالس ہٮ۪ککھ روٗزِتھ چھا صحیح کتھ تاکہِ ژٕ کرکھ امام حسین سُہ 30 دۄہ یاد. بۄچھِ ہوٚت روز تاکہِ ژٕ کرکھ سید الشہدا سٕنٛز سۄ بۄچھ یاد علی اصغرٕنۍ سۄ 30 یاد. لہذا دوٚیِم عمل یۄس شبِ عاشورہ پٮ۪ٹھے عاشورہ کہِ دۄہ چھُ یِوان کرنہٕ سُہ گوٚو پنُن پان خاک آلوٗد کرُن خاک متھٕنۍ رویس. مستحب عملو منٛز امام سٕنٛدِس یادس منٛز خاک آلوٗد گژھُن. سٲنۍ علما ٲسۍ باضٲبطہٕ علماء متقدمیٖن تہِ متأخریٖن تہِ وٕنکیٚس تہِ عاشورہ کہِ دۄہ خاک متھان رویس. کیٛازِ عاشورہ چھُ سُہ دۄہ اکھ ییٚمہِ دۄہ حضرت سلمہ چھےٚ خواب وٕچھان خوابس منٛز چھےٚ وٕچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم بے امام خاک برسر. سلمہ چھس ونان یا رسول اللہ خاک کیٛازِ چھُ رویس رٲیِتھ بے امام کیٛازِ چھُ؟ رسول کریم چھُس واپس جواب دِوان سلمہ پاے چھے نہ آز چھُ عاشورہ بہٕ آسہٕ کربلا پٮ۪ٹھ وٕنی پھیٖرِتھ. آز چھُ عاشورہ بہٕ آسہٕ کربلا پٮ۪ٹھ پھیٖرِتھ مےٚ وٕچھ امام حُسین پنُن گوٚبُر خاکس تہٕ خوٗنس منٛز ہیران. آزادارانہِ مظلوٗمِ کربلا شبِ عاشورہ مظلوٗمِ کربلا امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ دۄکھٕچ راتھ بے بسی ہٕنٛز راتھ بلکہ یہ چھِ آمٕژ ہٮ۪نَے یہِ راتھ اکھ مۄحلتھا اکھ. امام حُسینن ہیٚژ مۄحلت کیٛازِ ہیٚژٕن مۄحلت؟ دوٚپُن او مۄکھن کہِ یہِ راتھ کرن بہٕ 3 حِصن منٛز تقسیٖم. شبِ عاشورہ چہِ راتھ توے چھِنہٕ أسۍ مومِنیٖن شۄنٛگان امہِ رٲژ کینٛہہ کیٛازِ امام حُسین شۄنٛگ نہٕ. وٕنکیٚنس اوس اکھ یتھ رٲژ منٛز سکوٗنا اکھ خٲمن. کیٛازِ اوس سکوٗن؟ کیٛازِ کہِ عباس چھُ وُنہِ زِندے. پگہہ آسہِ نہٕ یہِ سکوٗن کینٛہہ پگہہ شامس آسہِ یِمنٕے خٲمن منٛز الامان العطش. حالانکہِ تریشہِ دود چھُ وٕنکیٚنس تہِ تریشہِ دٔدسہٕ چھُ وٕنکیٚنس تہِ مگر وُنہِ چھِ اکھ سَتھا باقٕے پژھا باقٕے دپان نہ چچ بابا عباس چھُ زِندے.
اگر کیا تہ گژھِ تریش اَنہِ توے دپان چھِ مقاتلن منٛز لیکھِتھ ییٖتِس کالس چچ بابس حضرت عباسس زندٕ ٲسۍ شان سلامت ٲسۍ حضرت سکینہ ٲس تیٖتِس کالس ژھٔرٕے مشق تُلان لۄکٹٮ۪ن معصوٗمن برونٛہہ کُن انان یہِ ژھٔرٕے مشق پتہٕ ژھٔرٕے مشق ژھرنٕے پیالن منٛز پھِران کیازِ تسلا دِوان یِمن تسلا دِوان پتہٕ ییٚلہِ روزِ عاشورہ حضرت عباس روٗدۍ نہٕ کینٛہہ حضرت عباس شہید گئی پتہٕ دیُت نہٕ جناب سکینن تسلا کٲنٛسہِ کیازِ پتہٕ پھُٹٕس سَتھ پتہٕ ٲسۍ نہ پانس پانا ونان روٗد نہٕ کانٛہہ یُس تریش اَنہِ وۄنۍ روٗد نہٕ کانٛہہ یُس تریش اَنہِ توے اگر سکینس لاگنہِ تہِ یی ہا سکینس گوشوار تیٖہن لوٗٹہٕ نِنہٕ تٔمِس اوس نہٕ تیوٗت سکھ گژھان ییٖژاہ تٔمِس سۄ پام ٲس سکھ گژھان ییٚلہِ وننہٕ اوس یِوان سکیٖنہ سُہ چچ بب کتہِ چھُے یُس آب اننہِ گٔیے یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ نٮ۪ستر لگان جناب سکیٖنہ سٕنٛدِس دِلس مظلوٗمِ کربلا چھِ یہِ راتھ کران 3 حصن منٛز تقسیٖم اکھ حصہٕ چھُ تھاوان مظلوٗمِ کربلا عبادت خٲطرٕ دعا خٲطرٕ بیاکھ حصہٕ چھُ مظلوٗمِ کربلا ییٚمہِ رٲژ ہُنٛد تھاوان رازو نیاز مناجاتو خٲطرٕ بیاکھ حصہٕ اصحابن خٲطرٕ بیاکھ حصہٕ اولادن تہٕ اہلِ بیتن خٲطرٕ شبِ عاشورہ شاید چھُ ییٚمہِ رٲژ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خۄدایس دعا منگان یِہوے خۄدایا میانہِ پتہٕ یِنَے میانہِ بیٚنہِ بازرن پھِرناونہٕ میانہِ پتہٕ یِنہٕ میانہِ بیٚنہِ بازرن بے سر ژادر کٔرِتھ پھِرناوُن خۄدایا وۄنۍ واسطہٕ دِوان صبر دیٖزٮ۪کھ صبر دیٖزٮ۪کھ ییٚمہِ رٲژ چھُ حضرت امام حسین گۄڈٕ گژھان دٲخل جناب زینب سٕنٛدِس خیٖمس منٛز حضرت امام حسین یژھان دِلُک حال باوُن بیٚنہِ کیازِ کہِ یہِ چھےٚ سۄ راتھ اکھ یتھ رٲژ منٛز بوے بٲیِس الوداع کران یہِ چھےٚ سۄ راتھ یتھ رٲژ منٛز مول گوٚبرس الوداع کران یہِ چھےٚ سۄ راتھ یتھ رٲژ منٛز بیٚنہِ بٲے سٕنٛدِس رویس تھلہِ تھلہِ وٕچھان یہِ چھےٚ سۄ راتھ یتھ رٲژ منٛز جوان پننِس لۄکچارس الوداع کران ییٚمہِ رٲژ ییٚلہِ امام حسین جناب زینب سٕنٛدِس خیٖمس منٛز ژاو اتہِ ووٚنُس زینب پگہہ چھُ عاشورہ گویا خبر دِوان امام حسین جناب زینبس زینب پگہہ چھُ عاشورہ پگہہ یی حضرت عباس مارنہٕ آو نہٕ محمد تہِ روزِ نہٕ مگر زینب بہٕ تہِ روزٕ نہٕ کینٛہہ میون بدن تہِ یی گُرۍ تل پامال کرنہٕ مگر خۄدہٕے چھُ بہتر زانان جناب زینبن کِتھ پٲٹھۍ آسہِ یہِ بوٗزمُت کیازِ کہِ أکِس کورِ چھُ أکِس بیٚنہِ چھُ آسان بوے ڈوٚپھ کمرُک سہارٕ آسرٕ أکِس بیٚنہِ چھُ بوے آسان وۄمید خبر أمۍ بیٚنہِ کِتھ پٲٹھۍ بوٗز یہِ بوزان بوزان ما مۄیہِ جناب زینب عزادارانہِ حُسین اجرکم عند اللہ حضرت زینب چھس ونان بٲے صٲبا مےٚ وٕچھ بٔڑۍ بابُن دۄکھ مےٚ وٕچھ دِدِ ہُنٛد دۄکھ مےٚ وٕچھ بٲیِس امام حسن مجتبیٰ سُنٛد دۄکھ مگر میانہِ بایہِ یِم سٲری دۄکھ کٔرۍ مےٚ اَوٕ مۄکھٕ برداشت کیازِ مےٚ ٲس نظر آسان چٲنِس رویس کُن بہٕ ٲسٕس ژےٚ وٕچھ وٕچھ دۄکھ کران برداشت میانہِ بایہِ وٕچھان ژٕ تہِ نیران ژٕ چھَکھ مرنٕچ خبر دِوان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کر یِم دۄکھ وۄنۍ برداشت میانہِ بایہِ زینب ما مرِ میانہِ بایہِ زینب ما رٔٹہِ مزار دپان جناب زینب ؤژھٕس یتھ رٲژ منٛز امام حسینس میانہِ بٲے صٲبا مےٚ چھُ بوٗزمُت میٲنِس بٲیِس امام حسن مجتباہس دیُت تٔمۍ سٕنٛدیو یارو دھوکہٕ ژےٚ کوٚرتھٕ پننٮ۪ن اصحابن امتحان یُتھ نہٕ چٲنۍ اصحاب دھوکہٕ دِنَے پگہہ روزِ عاشورہ دپان یہِ کتھ بوٗز حبیٖب ابن مظاہرہ نیبر کَنہِ یہِ ژاو خۭمن منٛز خاک کٔرٕن برسر کٔڑٕن یِم سٲری پنٕنۍ یار تہٕ انصار حبیٖب ابن مظاہرن دوٚپنکھ ہیو رسول خۄداے سٕنٛز کوٗر ونان دپان امام حسینن اصحابن ہیٚیِو امتحان
دپان چھُس یا حسین اگر سانٮ۪ن بدرن ٹُکر ٹُکر گژھِ توتہِ تراوہوکھ نہٕ أسۍ یلہٕ آز راتس چھُ امام حسین پانے خۭمن معاین کران اکہِ خۭمس نیران بیٚکِس خیٖمس گژھان بیٚکہِ خۭمہٕ نیران بیٚکِس خیٖمس گژھان مگر یتھ رٲژ منٛز چھُ امام حسینن الگٕے منظرا وٕچھمُت یہِ ژاو گۄڈٕ اُمہِ ربابنِس خیٖمس منٛز اتہِ وٕچھُن اُمہِ رباب علی اصغرس بُتھِ بُتھِ مۄنہِ کران بُتھِ بُتھِ مۄنہِ کران ودان ودان سید شہدا امہِ خۭمس نٮ۪بر نیران اژان بیٚکِس خیٖمس اتہِ وٕچھُن کینٛہہ بیٖبہٕ سمیمژٕ أکِس لۄکٹِس مہرازس پٲران تہٕ شیران کانٛہہ بیٖب کفٕچ لاگان کانٛہہ بیٖب امامہٕ لاگان امہِ خیٖمہٕ منٛز درٛاے حُسین نٮ۪بر گٔے جناب زینب سٕنٛدِس خیٖمس منٛز اتہِ وٕچھُن جناب زینب اونو محمدس ؤصیت کران یتھ رٲژ منٛز چھُ گاہے اکہِ خۭمہٕ نیران بیٚکِس خیٖمس گژھان وۄنۍ ژاو ہیوٚتُن اژُن اُمہِ کلثوم سٕنٛدِس خیٖمس منٛز اتہِ وٕچھُن اُمہِ کلثوم منگان خۄدایس دعا دپانس خۄدایا جناب زینبس چھُ اولاد مےٚ ما اولادہ کانٛہہ مےٚ ما اولادہ کانٛہہ بہٕ تہِ کرہان پنٕنۍ اولاد قۄربان امام حسینس پٮ۪ٹھ دپان یہِ گوٚو سخ امام حسینس یہِ بوزُن أتھۍ منٛز آیہِ جناب عباس وٲتۍ اَمہِ کلثومس نِش دوٚپُس کلثوم ژےٚ ما چھی کانٛہہ اولاد چانہِ طرفہٕ گژھٕ بہٕ شہیٖد پگاہ امام حسین وٲتۍ عزادارانہِ مظلوٗمِ کربلا یانہِ رٲژ ہُنٛد مٔنٛزِم منٛز راتھ وٲژ نٮ۪صف راتھ وٲژ اکھ عجیٖب حُکمہ کوٚر امام حسینن دوٚپُن خۭمہٕ أنِو نزدیٖک نزدیٖک دوٗر دوٗر مہٕ تھٲیِو خۭمہٕ کیازِ یِم چھِ نامجیٖب نامُسلمان مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ بروسہٕ اتھ لشکرس پٮ۪ٹھ حضرت عباس چھُ أزکہِ شبہٕ خۭمن طواف کران خۭمن نگرٲنی کران مگر پگاہ شامس آسہِ نہٕ عباس کینٛہہ پگاہ شامس آسہِ شُمر یُس ژھوٚرُے نٲز ہٮ۪تھ خۭمن منٛز لوٗٹا مچاوِ آز چھُ حضرت عباس جناب زینب کِس خۭمس منٛز پگاہ کیٛاہ آسہِ پگاہ آسہِ نہٕ اتھ خۭمس منٛز عباس کینٛہہ پگاہ آسہِ شُمرِ ملعوٗن جناب زینبِس خیٖمس منٛز ژھوٚرُے نیزٕ ہٮ۪تھ یورٕ آسہِ ژھوٚرُے نیزٕ مگر اورٕ آسہِ نہٕ ژھوٚرُے نٲزٕ کینٛہہ اورٕ نیرِ پگاہ نٲزس پٮ۪ٹھ جناب زینبٕنۍ سرژادر پتہٕ دی یِہوے شُمر پامہٕ حضرت عباس نہِ ژٔٹِمٕتِس بدنس شُمر پامہٕ حضرت عباس نہِ ژٔٹمٕتِس بدنس دپٮ۪س عباس کمے ژادرِ ہُنٛد اوسکھا محٲفِظ ژٕ خبر حضرت عباسُن بدن ما کرِ چھۄرٕ چھۄرٕ آز راتس چھُ خیمے اہلِ بیتِ مصطفیٰ منٛز قرآنٕچ صدا بُلند گژھان مگر پگاہ آسہِ یِمنٕے خیمن منٛز آواز نیران پوٚپھے تریش
نصیب سانین دادین کر دوا زیارت حضرت عباس کر نصیب زیارت امام حسین کر نصیب ازاداران حسین آج امام حسین تشنگان پنین خیمن من شنگت آز رات امام حسین تشنگان پنین خیمن من شنگت مگر پگاہ سے جناب زینب کڑ تھرین تل ژھانڈان آز راتس معصوم علی اصغر امیر ربابس تہ شنگت پگاہ آسہ سیکہ پہ شنگت پگاہ یہ ہرمولن ترشاکل تیر یس علی اصغرس کن پہ کنس تان جدا کر ازاداران مظلوم کربلا آز رس مز گاہے امام حسین سرس جناب زینب پھش دیوان مگر جناب زینبس کرو نا عرض زینب پگاہ آسہ یہوے سر نظرس آمد کھالن جناب زینب آسہ أتھۍ سرس بن کن یلوانا کران بھائی مالنس ودان ازاداران مظلوم کربلا جناب زینب صبرک پہاڑ مگر شب عاشورہ روو صبر بیمار کربلا ونان دپان جناب زینبس روو صبر کر کرن دپان دۄیہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ کٔر یِم جناب زینبن تمنایہِ مرگ ترٛیٚیہِ لٹہِ اکہِ لٹہِ دوٚپُن خدایا زینب ژٕ کون مویکھ نہٕ یہِ وٕچھنَے ترٛیٚیہِ لٹہِ کوٚر جناب زینبن مرنُک تمنایہِ مرگ کوٚرُن گۄڈٕ کر کوٚرُن تمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ علی اکبر گُرِ ویسریو نا جناب زینب گٔیِس توٚتُے قتل گاہ دوٚپُس میانہِ اکبر گوبرا مور حقا دپان اچن کوٚر جناب زینبن تمنایہِ مرگ دوٚپُن خدایا بہٕ کون مویس نہٕ یہِ وٕچھنَے بہٕ کون مویس نہٕ یہِ وٕچھنَے دوٚیِم جاے ییٚتٮ۪ن جناب زینبن تمنایہِ مرگ کوٚر سۄ کۄس جاے ٲس سۄ ٲس تمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ امام حسینن موٚنگ پرٛون جامہٕ بیٚنہِ دِژ مےٚ دِ پرٛون جامہٕ یِم نانہٕ جی مُسلمان وٕچھن کانٛہہ واے میٛانہِ قمیٖض لوٚٹنس دپان یا جناب زینبن بوٗز کہ امام حسین چھُ پرٛون جامہٕ منگان دپان گش گوٚو جناب زینبس اتٮ۪ن تہِ کوٚرُن تمنایہِ مرگ دوٚپُن پانا ژٕ کون مویکھ نہٕ یہِ بوزنَے ژٕ کون مویکھ نہٕ یہِ بوزنَے ازاداران حسین ترٛیٚیِم جاے ییٚتٮ۪ن جناب زینبن تمنایہِ مرگ کوٚر مظلوم کربلا سٕنٛزِ بیٚنہِ جناب زینبن کر کوٚر تمنایہِ مرگ تمہِ وِزِ کوٚرُن تمنایہِ مرگ ییٚمہِ وِزِ بیمارِ کربلاہس شاندس پٮ۪ٹھ آیہِ بیمارِ کربلاہس ونان دپان چھُس بابو حسین درٛاے میدان کُن دپان کینٛہہ کالٕے گوٚو بیمارِ کربلا ووتُس پۄپھتیٚتی مےٚ ہے باسان زمیٖنہِ کربلا نٹیٚیہِ پۄپھتیٚتۍ مےٚ باسان زمیٖنہِ کربلا نٹیٚیہِ زمیٖنہِ کربلا ژایہِ پھار جناب زینب گٔے مضطرب تہٕ پریشان دوٚپنس بیمارِ کربلاہس سجاد مےٚ چھُ پننہِ دٮ۪دِ جناب زہراہس نِش بوٗزمُت ییٚمہِ وِزِ زمیٖنہِ کربلا نٹہِ زمیٖنہِ کربلاہس تھار آسہِ ہوا گژھِ تیٖرو تار آسمانس کھسہِ سۄرکھی زٲنۍ زِ چون بوے امام حسین روٗد نہٕ گُرِس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کینٛہہ وۄنۍ روٗد نہٕ گُرِس پٮ۪ٹھ کینٛہہ زیٖنہٕ پٮ۪ٹھ چھُم تشریٖف اوٚنمُت بیمارِ کربلا ونان پۄپھتیٚتۍ درٛایہِ لاران گٔے قتل گاہ کُن اتہِ آس نہٕ بٲے سُنٛد بدن اتہِ وٕچھُن نہٕ امام حسین کُنے مگر نظر ترٲوٕن سرٛنٮ۪رس کُن گودالہِ قتل گاہ کُن اتہِ وٕچھ عجیٖب منظر امہِ بیٚنہِ جناب زینبن کیٛاہ وٕچھ اتہِ وٕچھُن شُمُر گوٚمُت سوار امام حسینِس سیٖنس پٮ۪ٹھ شُمُر گوٚمُت سوار امام حسینِس سیٖنس پٮ۪ٹھ
Şumur Hasan Nur, Cenab-ı Zeynep Asruhum karar. Kız bayanlış ya Zeynep baya. Bayanlış ya Zeynep kurban baya. Açılmaz bu Cenab-ı Zeynep Asyan. Cenab-ı Zeynep Asyan manzarıyat. Yengiz boyu suraksa tazdan karan. Bakmadın raya yengiz boyuz. Cenab-ı Zeynep
ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. خداوندا یت سمنس کر شرف قبولیت عطا، سنس منگنس کر شرف اجابت نصیب، معرفت ایمان کر اس نصیب، سانین دادن تو مرزن کر دوا، سانین مشکلاتن کرز آسان، سانین مشکلاتن کرد احسان، عذاب قبر نش امان، فشار قبر نش کر آزاد، سکرت الموت آسان، منازل القبر کر سانہ خاطر آسان. خداوندا یمن تہ مشکلاتن مز گیر چھ گرفتار چھ کی جوان چھ چنگہ ظالمس مز گرفتار. خداوندا بحق حضرت ابوالفضل العباس تمن کر رہائی نصیب، بے اولادن کر بحق حضرت ابوالفضل العباس اولاد صالح کر تک عطا. الہی خداوندا باب الحوائج سن درس باب حاجات انوی وسیل تو شفیع یم یت مجلس مز شریک سپدے حاجات چک نظرن تل مناجات مراد. خداوندا نام بنام حاجات تھاو تک روا. خداوندا امام زمان سن ظہور کرتا ان قریب، دیدار تم سن کرتا ون نصیب، ظلم ظالم کرتا فنا. امریکہ اسرائیل نست نابود، امریکہ اسرائیل نست نابود، امریکہ اسرائیل تہند آوان تا انصار نست نابود، تہند مددگار نست نابود. ایران اس فتح نصرت نصیب، ایران اس فتح نصرت عطا، تہندن انصار تا آوان فتح مبین نصیب. اسارنے ہند اسلاف تا اموات کر تک داخل جنت، حاضرن ہند اموات تا اسلاف کر تک داخل جنت. بخشش رحمت تو غفران کر تک نصیب، بحق و بحرمت صورت